Katnat kambari jongka India kasngi pale kalayathu baka India kalakhangno e kajinge trailang bat ka United States habaya day bat kiliang ki petwer bat kinong buhay shnong na kategori sha India bat na India sha kategori hadin baka United States kalapan phayeng ye ki babun ngut kinong India ki balit shong sha US klem ki kot kisla ki babiang nama laong banadu ukala lengkot arajar arpusan ki don kumbache jar praspa praphongut kinong India ki bala shabe na US bat ki bala wan biang sha India hadin bakila im bat kamai jakpo ha US barok shikata kisnem balalen kumta menteri tenat kambari ke India urandhir Jaiswal ula ong baka tenat kambari ke India kalakhangno e kajinga trailang hapring ke India bat ke US habaya day bat kani kamat jongki petwer hadin baka US kalapan phayeng ya palat 3000 ngut kinong India ki basyong basa a US barok shikata Jaiswal ula keren ru halor kani kajingjia kabamenta kabaya day bat ka sarkar US support kajing yalam jong utram bat ka Harvard University ula kedeu ba ula tiap shaphang kijing e bat kijing ptha bala pentmai jong ka sarkar US hakabaya day bat kinong apply ka visa ban puli ha ka US ula jubab da ka ba ong bana ka benta ka sarkar India kajing baha jing menyat jong ki samla puli na India ki badan shabari kalong ka bakong santam bat ka India kan nang but ya kijing jia ki bahadin hakabaya day bat kani kaman Secretary of State jongka US pat Marco Rubio kasngi balang ula ptha ye kitnat embassy jongka US hakaleng ka perthei bakinom bu por ya kajing yakren thmai na kabenta ki samla pule visa namar baka sarkar utram kadang perkhat ban penjuri kajing perking nang ne shakmat namar kata la ong bakani kajing ptha kanang wanra jing e shushu e ki samla pule banabar bakin yo ban rong sha ki school ba bat ki college jongka US hakini kisngi ki banwan